Jamaica he Tangkhul community Tangkhul Church Delhi we were director kala Asia Pacific Baptist Youth we worship leader sada lay the clay nay anachi around room Meisum around room me the clay wang chung kini xie sada congratulations on your new song release Lumkhare. So why not we start with that? In just few days, it crossed more than 10,000 views. So we'll start with that. Tell us about that song. Yeah. I ishi itum kangaroo mi group aklewo. Ina tum na no we have to make sure can 10,000 car high hiva itum we back anywhere. Tire code la le mo. I mean, I don't buy. I mean, main side the last had like don't eat the for example, like sahin to be professional meaning mane because hin iwi income on the meaning to the fame cái thay là khi tụi ba mà khi sao là khắp mili min young the le ni mang sok ni sao the le chỉ có chỉ cái pan so this song he khartan he le you know other than atakum he in even the sona ku shimli yau thi wa la ga awi like cái akli sa la like pa ji the in ning chang la ka hai tha the ili iwi theology li tha the shape sa mi ga hai achukum la ga chukum mawon sa thui ga hai Rabbi Zacharias ko ho pa wi like tha sa jin wo now we title the recapture the wonder the in the chung la ma pam ne ga the chapter 1 ma ga ga har la ga pa yeng je ba the nui la kai thu mi be ba na nui la ka the national a ko wi ning hi tha the you know ka te na kham tha thai ka chi wi ka hau ring ka pha ka tha di le na cái ninh cái gì ta mi le appreciate sa cái thấy lấy na là cái đó rồi mà man cho nên thao vì ninh cái gì nên cái phải cái suy ta mà man thao về cái gì mà tăng lên à vì idea cho capture sa là cái thao vì chỉ thùng là recapture sa lùi cái phải trái like nature hi recapture sa cái phải chỉ vì like mà tăng lên nữa nên là ở cái idea mà thằng này này rồi nè I just wrote down actually just the title as Back to the Wonder Tangkhul title là mình này nên là sao phải cái Tangkhul tuyến này cái tí rồi hay ta cũng thật hay là cái sáng cái mấy cái là hay cái nó có áp cũng chẳng ao cái chỉ báo trả lại thật ili shocking là sana là cái ili thật sát dữ nào gì chẳng nên là thật ai xí vào nằm mang là cái cái không rung đó ai thật áp phải thật in à yêu cũng lít cái ngay hăng ngay cái nằm phui này cái khui lá gấu cái thật in à ít cái tên là để Tangkhul clay khui cho cái cái English này cái sang là translate sama man là cái thật cục sang lá cái gì này so Rabbi Zacharias' book inspire cái sala là cái Lumkhare okay cái nó sót nào ngay khẩn là khi Vreshila cái mà Vreshila cái trang cái gì là ning li điều cái picture sa cái ta cái ping chi what do you say about that yeah so ini là nhan ra cái số nào cái này là cho nên là that's the we YouTube we link description in lane hang hao mane nên hi thật ngala nào li or mi khang te li ka hang maning lag mane hi ba thật mi a cái li phê chin sa la thật li li thật you know national winning we take the thang winning ka pha cái national a kan o cái nào thế là cái chi thao winning ka pha ja cái li bao cái là cái chi wi li phê chin ka sa topic no okay la leaning cái sang lag sa ba I think you started quite early can you please let us know how it all started? As la hi nganui la ka wena sa ta gai ne la ba da sak ngai hi ba sang plung you know nên số nào linh số ta la chong plik ga la mang sa ta nai da số nào cái kan la as na li khang so hi ba la mang sa thi hai da ka hang lang ba la chi jang kha in la sa ji da ja kan ning sang la career sa da or even profession sa da ta da ga ji ba ning ba ma sang ta tha ga ji ni kai kan na da church learning somehow giáo đến nó vừa là sama man là cái church sau rồi đó là hàng khách tâm deliver mà sang ai thật thà cái là in là cái thay thì nó thật ngay thì cái winning green và tâm đi vào doctor Sarah đó là cái sao đó là doctor Sarah cái winning green thì class 2 thì thay thì vào tính cũng khani pass mà sao thu nên là we gold party siman cái nó nên là arts li change sao là cái ai khát 12 phải nâng đó và năm phút nào science nó cũng sang ấy cái graduation party arts này người chơi khui là cái graduate sana này tới mình là i cam cái thao bà rằng là cái về ban này đi người chơi ninh người chơi khui ra sang là cái i music ấy nè chế ba bài cái gì vì ninh này thằng gì cái nên là xem khui linh người chơi rong rong cái này mà hăng ai lắc là cái
Chishim Kuri, Masa Baggage, Pesai, and Letter, come down then. Your brother in law, Ealing a John Sagajine. And out from the Talaga and graduate South Kilaga, or Palaga, Chimney, him cooling a John Road, Jele, Sauga, the La Saura, musician Saura or music, we professional Sadaura, the Mahang language in the car, only make a tweet of the Rahau in how hang Quilaga in it. Hang the Quitty station couldn't, but young Imene, he expects up long. Upon Lana, he saw like a Kipay a cricket, like a legal had on Zangi, and Hani, Matela. But the Sakai, how does the in the number winning a Zequilaga at on the Ili, the opportunity the me, like a Tagan and Ninsam Punga Tauna. Sao said that on the like a Tommy, like a Rivana, come on, show me like a scholarship like Randy in the Mapalano. The Rivana, Mili, Colonel Milling between me, that on the Ili, the Paralaga Tumpana. Never, Rivana, he gives me the level in the Ningtang, the gate on the scholarship, Pang, John, that they Hora, like a down to the Ingarima that others from the Bagagine. We can chant it in the Pond, he ministry leads at Gaineta. Okay. Late recently, na where this city we where Director Mongsarang, I think you were part of a group called Footwings. Footwings, we ban Lakema. Yeah. So tell us about Footwings and your transition into full gospel music or ministry. Yeah. So we had Footwings in the ministry we idea in from Kasalake. First, come to we go even in a Kasa in a midalei church hatching if we ought Kasa, he in a band from Kasarano Akarono, he purpose Aka, lay like a goal, like a Saseg in the war. Like even church leaning somehow the to go in a Sasere. Then the Footwings get hilla. Isaiah, when a quick shock, we we run Mikumo Hiva, Kachoka Changa, Hiker, if Sudan. Everybody get your hunting, really get your hunting here. And function of some with the clang with other, and Changi, Klesalaga, young Sagragati, we idea quick like a Taka, Rally, quick song, Rally get your hunting here. And it may payly, I reach young Chang Sanka with other Footwings, Clay, other. Kachot Malay, let him buy Shabra, winning and Footwings the Pogo Queen. That's we ministry in the daily, Mayang helping shipping the band hina the lag the anything encouraging lag it will be gospel strictly gospel lam ning salala mayang now thawe lungi jang laga sak pai la sa da laga ti with through any to na to me close the personal evangelism sak pai le kha da chi ning rin na ka sa ba ka sa ne kai la ti fail ka chung ka sai de ka sama man de la ka da ring ka pai na da we ko mo we ning rin na da sa laga ring ka phamang li phaning laga da sa thai tam na chung we da ga ba hawe ka purpose ba le lak sa ga ji ne okay when a band the band members thing la sagrama man the daily when a satri say how that band party function of masal with her the purpose like yeah sorry he are we even the gospel gajilla I mean I'm not strictly even performing artist for maning mano the even ministry pa ba the he really in the last hak ngai chi sang how la ba na he really talent la sang midalei ai de ki phaning na the last hak vai kle atam chi li the sa ge mane. So I mean basically in a very sick sa be really quick song we or kachihan we very sick we faith we lonely in hang ngai express hak ngai ke chung ga le de le no and in he pa hi sa ku fura ge ning rin hi le ge ni hi then he sa ku maman hai ka the car atam ati su sa ngai chi sa maman de subject le sa ne. Okay, nana atang Kerjan Sally point out all the Footwings we experience in the jaga some sort of itum na individual level li itum na lagsa it could be any genre lagsajli there's no problem with that ka the matai lagai na ina the nali Kerjan sa ngai kalan nali no your opinion quick ngai baba for example you're an important figure in the church. Right. Church, we worship leader akangsa, protector akangsa, and then at the same time, the Wednesday, Thursday, Friday, if you are also a person performing in other these things, and then on Sunday you lead the worship, jadam li the streets kasa jimmer maka hida the kadani do it's a very different world. Both these are the ili hanglo chika that you opinion bahi nali the
discuss sang sangai wo. Okay. He itu he Tangkhul now mang we context na maning na do go tuli la he debate ni ga he discussion ni ba kre when the ra hai no the he tha situation he li hang lo ka sak la ga pai ga ni I bang hang lo ga ja. So I would like to quickly maram khani ena the I we take quick with share sangai very sia ka sa the itum na han ran question he itu mi chung khame ba the ayarly accordingly khale topics ping ni chung mai da tin re ga jidla building aka sara je kai tum structure pa hili akui sana da machugai ka foundation pa hili ma phaning la structure mangli phaning la sa ka da kashoi chung le no ni ga very sia ka sa da khani thot ping la kharnau ping la da la ke na Malaysia ka sa the I first foundational purpose he killer je pa he thing sa ga he pa hili question sang sa ga for example are we the direct mahang sok sa la I thum bi li the thela ka ne the debate ka sa love song sa pai ka ma sa pai ma gospel ma sa la ga ji bi debate ka sa tha la da aku fu gi la ja ni hi la the yes and no answer la ma mi ka pai no ka chi tha question chi la sa na tam ni sa se ka chi ma sa rang la ka I think in a hang hai pa ba itu me foundation Malaysia ka sa the he Malaysia sa the we life purpose chi ka la ji pa hi iba khami thol ping la kharnau ping la pa hi re da thuk la ka na han ngai ji han ga sa ngai ji I le ting han da le la he take quick I can assure you that the Bible he then the chi we kham chung ji thengai la ga Bible pa ka jang the Bible he need to me thang the step by step it will be the tam da ka sa tam mi dai thum li our principles in it to guide sa thui hai no ina ka team chi tha chi question ma sa rang la direct na the he sa pai ga ma sa he sa pai ga ma sa pai he za pai ga ma za pai he question di ha phoi ka ba address sa china the answer ma sa pai gi ak le no and he so I want our young people now national the Malaysia kana Malaysia sa the priority we foundational purpose ran ili sem kami Malaysia gi purpose chikla ji pa hi re da han fu se pa ji sa pa ji we jing han khwai na jing han ka khwai na we tu ti pa le ka ba slowly I tell you this he that question he ba ka tia na ong sa we da tak na hai lam sa lu ma ne he na da hai sa ga jo ba now the ka chan sa ma je sam bang la ga ja okay a kan na other musicians being in hang ngai ba the any genre na follow ka sa hi focus le gi no focus le ji na itu mu I ka tam nau bu ni lam rak le han je thum le in hang je sportsman a kan for example professional level is ang ra je ka sports nge seng la I choose sa ga je la football etc ga volleyball etc ga he choose sa je no yeah true in other football we want training sa la ga the volleyball ngare pa se the volleyball with training sa je kan na marak prakli da akala mam tha la da marak flip ki je la aga chi we result in na limit recruit la sa ngai ma la pong li na it he ba da practical professional level ne hi atong we pa chin da thum bi foundational spiritual truth pa ya na for example very shila sara or very shi we artist sara je ka the chengla ke na chile ke za hi khang pe we debate ba high flow ka the goal focus sa da on line khang pe genre clip sa je ka chi we line ni focus sa la ga sa ka first chi da ka sa je no ka chi the chi pa chi we driving force pa chi ba khanukli atang first point in hang ta da very shi ak we ning rin na very shi ak we goal chi ke la ji khanukli high la ga na sa da klei chi I we very shi we ning rin pa chung chung da le ji we point lung they had the line such up the lake cover I think it's okay in ye I chi ba myang ai ka ti tha deep question pa chi thum reader ma ka sa we bang na the chung ko shong ne de ba khu ngai ko yeah okay thanks so much for answering that now coming to no we queer leading the queer experience or queer ji hi tada kadang ni do kai ka ram ga tha li ba ai na free in le ja da queer ga sa ga ji ga tha and then queer ga ji we true value ga ji hi da thuk la ga na ma ga thai ga ji tha la ma claim ning ne da tai la ga na queer ga sa we experience leading a queer experience ga te hula share sami ba la as if quite expert chang ma maning ne we professional ti su da la ga I we lai ka tam la I we church music in ba ko khu ji la we major pa voice pali sa how kai la church music sa how the choir we units batam la ke tam pa jang kai in a major ma sa tu ge ti mane so the choir we sa hi was the kila sala ke na we passion sa how de ning chang hai the challenging sa na sa le ning chang nai the
position and accept how it you okay that's quite we situation in Rambam when the hiểu là cái hang thì cái thì situation is the stronger mà tùy cái đấy in a mặc mặc liệt the là cái kem cái thằng cái sali the church hang phanga hang thuộc when the representative rather cái gì atom cái chắc là chả cái the ning là chiêu the ning atom bang lu mission church with situation như vậy là cái đó hang phải cái chung cái cái quite we kan khana ji hi wai thum la ki I mean it thum we mirin Malaysia ko mirin li tala kan musicians ping wang it thum music idea le the clay it thum mai quite we idea ina class er de thum ba it thum la li 4-part harmony sang mi the clay ji basically quite da ka sa hi the 4-part harmony na fok sel la na tin na tum me khing na thum struggle sa se jin na la sa the na sa la 4-part harmony ma sa de thum pai la kana root ji sa the ji en the he choir part tong zang laga sa ji hi ta kham tha level le la chini na be rawi ti ha go shok le hi we hina thadai thumli chon khana sak emotionally itumli hina ning ngo hi sak laga jirala khyon ma lem ne ji ning ngo hi emotional ga sai khyon ma leng ji no na music hina hi we part khwi la ga ji ne be ra ne thumli sang khami ne emotion la jang na music hila be rawi ti communicate ka sali music hina saru ku chung ko khwi ne ji le choir we importance church na ma genuine sala kan phai sa man le me da mami khar la jang ma jang kha kai kha ba tha da hi importance tha da ai tha da sunday li chu than kan min da na ba ya ho ge da phai sa lam tha da mami ma or important the chu importance tha da ma khami la le ba le la ke kha khoir chang hi ba ma le sak ngai ge ne khoir khama ta pe tha da khama tha la chung ga kan de sa ba me da bi ko bo ba ka ni yang se je kha o we church we yang ba kha church we kamaling jaw bi ko mo we ni yang ka ko we ra we na ba chi bang te hang hau sa la pai kha bi ko mo we me ke chen ba church kamaling ge hi la tha da choir we kamaling ji hi na ta ka la chru khu la ge no na thum li hi pa hi awi chang ba kha bat fe hi we resource la malay tu thum hi we training la malay ro tu yaw ge da la ga awareness la man ning ro tu che ne thum ra le cam khong ni thum na hang ga pai ba che che ba hang da le mo so tha da ye ma tha dai thum ga chon ga pai ga chon ro hang sang ga pai hang song ro la ga da manga ba pai sa ra ma challenges kutung kale sala la passionate sala vena Delhi church Tangkhul church Delhi li dan than la gana leadership li choir maling la gana klai je wang itum kutung ring phai you and your team are a model for all of us city churches being kala shimbak chila la ja so thank you for that now coming back to songwritings and composition and then recording and all these things the artist being Tangkhul now artist being also irrespective of gospel runo non-gospel runo we artist being we developmentally that kijaga on kujung ka leo mo jang chena he challenges kala hili ithum raisang se juga ka thamoi paira ji pa hila they will share sang sangai no experience ina as we even mati ngai lag laga ila hi hiva mam ti thai gi no ke wang khla ka ila hi experience chung no ma le la ila I don't consider myself as a writer or a professional singer because if a worship leader was have a say ek sang last worship leader we evanely gift midalei ji ba the yaru in the church na affirm la sami da ila chi pa ji ba the accept wa sai ka in a equal to we songwriting sa laga music produce ka sa ji ka sang ga ri ji ko mak lang da in music ministry sang da le man mas ka sa lam sam ne because I used to believe that I am not gifted in that ka ru honi da we glung ni chung na da le how ka da na how ka phok ne ka ji tang khun na khni thop ping ru hon ba la sa ka thei je ka chung le da ra khon sam tha le ru honi si tang khuli ba isi we contact ni yang ka ba ai mi khang te ka shung ping li ba ki yang sa ra ka la kai si tang khuli contact ni yang ka ru honi da si music we ba ko nga so ba mo hung da le ji pingai say isi we younger artist ping for example yung long we influence other le ru honiที่ท่าน influence ถูกไปตั้งคุย history แบบไม่ใช่รังหลักของเขาเลยถูกไม่หนึ่งเดียวเลยยุ่ยไปที่แบบตอนที่ท่านที่ได้ถูกชีวิตธรรมท่าว่ากันได้ถูกแทบสักคุยกับไปสักกี่อยู่เนาะนี่ทอดถึงเวลาสักกับเทที่นั่นที่ท่านได้ถูกมี music อะไรถูกมี challenge ว่าสักง่ายสักกับเทเลยสักง่ายเลยจุ้งเลยกับตีกับเทเลยเลยก็จะน่ะถ้าอะไรถูกมี profession ท่านจะสะดาวเลยจีค่ะ for example chỉ người chọn cái bài thì cái chỉ support system that like the financial support by Malay
Quá là chăng hi lang lại ta is church fact là for is church for example is we ning sang anh sát tự là sát thế là cái chữ hội chui long for example thùng lá rồi hi thật là sang chung cái sao hay là church đi cái church nào thùng đi phải sao chung nó mình là support sang sập là mình ning quá là chăng ta có chỉ mất nó support system có bao giờ đó cái imam này là hi itum cái sao bảo pha nó cái sao này cái mất thấy rằng này acha vì cái ning là as itum là chang sao đó the place I gang lai sa kang ni jwa in the artist development or artist management we company ko shola gra ji le ning lai la ga ji no cái the place we ikhle ta le ring ga on na ga li paisa fa lai thu da but he tha ji dar ka sa ji no ji Tangkhul we li artist support he la sa mi ma ning ji no sport la ta in ji ari ji ukul time so ron ka thara ko sok to leคือทิ้งรองนะกับปีไอ้ police ก็สอยตั้งนั่นกับปีที่ปากปีหัว support system ที่มีปิงว่า level เลยนะที่ตั้งคุลีว่าที่ป้าจังที่ว่าเขาโอ้ the police the Facebook ก็ทาลี or social media support ก็สามารถนะกับติดละถ้าฉันว่าอาทมดีthe financially ก็จังคัดเอ็นคือละ the practical เนี่ย support ก็สามารถกับจีป้าฮิลีบ้านนางโรคกับจีนะฉะนั้นฮีทุ่มละว่าแต่ฉะนั้นฮีทุ่มฮีก็ตัวมึงโรคแล้วก็ฮีวีแต่เดอสักเทปิงนะเคลปิงนะไอ้ทุ่มกระต้มโรกี้กิจลิตได้ขันเทปิงเลยจ้ากันมัดนี่มันเนี่ยตู้ฮอนว่าแต่เดิมท่าละกันนะทีวีมองไอ้นะจะช่วยมังอาลีตัดเขาไอ้เศร้าร้องหมดเสีย Thank you for your inputs. We wanted to know your future plan. What next after Lumkhare and then? We future. Yeah. We plan mà music chẳng vậy in là cái phần ninh even cover ninh linh sang tạp luôn này in Tangkhul vì the even như là cái này in là cái mixed group leader cái này church là yard là NCF cái tha or Tangkhul mất cái ninh với mixed group cái leader cái là cái atmosphere the Tangkhul vì culturally chắc cái involve mất sao thì cái TCD luôn mình rằng vậy là đây Tangkhul vì cái sao phải là thema man là really burden như là đó nó say về bao vì về bao li cái sang về cái church vì ninh sang rồi lúc này hàng khởi nhát lấy đó Tangkhul hàng đây là hàng khởi và express hàng khởi sao cái bao nhiêu là cái bị focus cái sao này thế là the sao phải cái là cái hàng là cái cái bị shock rồi thì chỉ là chỉ là số đó cái là cái nào đó yêu ninh li mà là cái này yêu ninh lúc này mấy cái chui hiểu vậy thằng in là hàng hay đó cái này thôi mình là khởi nào cũng lấy chỉ Tangkhul nào thì về siêu về azak cái sao đó thà đó cái giật cái gì và về bao nhiêu chui hiểu mà thà đóอีกคือแต่ละภาพตาชิงคุยแล้วก็กระทำละทำนี่ง่ายที่คนที่ทดเป็นได้ละor ได้ถูกเป็น community อีทุ่มเนี่ยสร้างกับไปกับเทนดังด้วยกันที่มันยิ่งก็อีทุ่มไปแต่อีทุ่มเป็น decision ดี or อีทุ่มเป็นกระซ่ากับบาลีอีทุ่มเนี่ยก็จุ่งกับห้างไง culture is identity ที่มาปงจุ่งอะไรรีบมาช่วยก็บริษัทกับท่าตัวที่เลี้ยงพิชิตสาก็ไม่ทราบไปกันจิตละเนี่ยบริษัทกับท่าตัวแบบบ้าวิตุยก็เลยแบบบ้าเลี้ยงพิชิตสาแล้วก็สัตย์ที่อยู่นะเนี่ยฮิวีไปฮิมท่าละกันอีกคือแต่ละพิชิตสาแล้วก็อียูริเลยที่สร้างสักง่ายเนี่ยฮิวีปงลี他的可能他会说这个了也把他为他的一类他为啥啥的嘞现在 plan 他的他为提出的在啥我们说 exact 我们来么 Okay, thank you so much. 看到啥的那位 consider 说那边那么可能啥白人家个人来过，马拉干实在是了经很难来过 ，and then we'll end with that one. 嘛我ngala mức cái quý người trai live do người trai live thùng khờ nào đi rằng hay nè, ta bằng ngala khỏe thành đi chứ vậy à, người nuôi free chỉ cái gì này, ta ngala mức cái thứ đó rồi ấy gì cái này, ai rồi là cái này single thing người trai live, có as in sa hay, còn người trai mình là cái chung cái live free yang phu se, sao mà man đó thấy inspiration này là cái or the chỗ ngala vui hi này, đó chỉ là sản phẩm là cái tấm chỉ là hoặc tất cả sản phẩm tấm chỉ là chỗ đó là ta là cái này sa sai se. And thank you so much for coming to Meisum and sharing your thoughts. Thank you. Yeah, thank you. You're doing a great job. Thank you.
相逢。